Odi lo vibrada na ngasa. Adi wotuf tide kamoto na Yeremia ede marki 3, pisti marki 12 komit tinadri. Naso masratache. Mino sa luku yu na nga ati brong. Mi apsara ati. Mi ati no sa brong futego. Wansani no mo yumusto. Yumus verstantachi, yu no dubong. Tak yu be gue, fu masra agadofio. Apis piu mulher kamoto na ini. Na bombos kopulik fa Mateo scrivengui ede marki 6, apisti marki 12. Dieu pardon fu wi sondo. So lek fa wi editra wan pardon di dubi wansani. Wan bundi, nanga bogo, God bless you.